Fields nisi Akhil Bharat Somobai Shopta Shalno Rogai Sangrongshalo Place Compound ni Somobai Tangno Khlaijaka Kaisa Blood Donation Camp Pandawo Narwai Okrangai Manjaka Montri Shuklacharan Nuatia Manjaka Mark Fit ni Chairman Obusidev no Khobai Somobai Bedek ni Kubono Zamarok Somobai Bedek ni Bishingtei Fainai Shalo Haseni Lokorok ni Naimani Tei Khatung Mongshuponggai Rizaknai Hinai Shaka Montri Shuklacharan Nuatia Rajya Sarkar ni Somobai Doptor ni Bishingtei Khlaiai sini RCS Sahib ni dini Chaitau Mumbai Bharat Sarkar ni Protekta Bosoro Saptahi program Ungo Aba Jara Somobai Doptor ni Jara Department ni related Ba Somobai Doptor ni Madhyame Jara Bibhinno ni Cooperative Society Tongnai Ro Jara Sujog Subida Manai Ro Koromate Bosoro 7 din Depi program Khaijago Aba sini state of Khaijakane Thangai Dongo Bosrango Chaitau Tarik ni sini Bono Buskangan Naragaina sini Somobai Doptor ni Uddogok tini Rokto dan Heko Blood Donation Program Abasan Khaijakka tini wa ora jaga prai 50 jon blood donor jangmangkha aboni bisinga maximum first time tabo blood donate khlai tongo othoso borong ni age nai kangkai 40 45 50 বছর কাজের এমপ্লয়ি রক কিন্তু বিগত দিনে ন্যূনতম এমপ্লয়ি রক বিসিঙ্গ শুধু পার্টি নিদুনতৈ পয়সা কালেকশন খাইলাयो Parti ni Mumbai puisa collection khalayo employee rok ni hoite beton tanit lango party ni fanat lango party office lango ba bibhinno jaga wo tamahin basori collection rok khalayo kintu tabuki sarkar ni jarabo honorable chief minister professor Dr. Manik Saha ni leadership jeng tabuk sara Tripura blood donation continue khlai tongmani karonongkha borono sung ahban khlaimani tongo sarkarno sahojogita rwnani bagai bibhinno hospital o thangkai Business Classini Borok Jara in ADC area ni backward area ni Fanyara Hospital of Haitangkai 3 manja but donor exchange kiroi ba operation patient Haitangkai 3 ni problem nonglayo abani bagaino jeng rajya ni jaw to Borokano Kabago blood abochung khoroksani nijini sakni kibete khoroksani patient ni life no bacher mane obayo tumahin hasakaba kritibi sakaba jot to nisar samung patangka blood donation Abani bagai jeng blood donation jeng continue ma kainai abani bagai ang byaktigata bhabe belaithana department ni as a minister ongoi on behalf of state government ongoi belaithana hambai maro doptor ni joto jara donor tongai rakna blood donation activities agoi tongai rakna dos kamo chungma hikaina continue lamane bagai jeng joto steni borokno kobogo research laisini Tripura sikla rakna bangma kobogo jeng ojotha jeng bike chalago ojotha jeng bibhinno tumahin activities jata illegal activities haikaba anti society activities ba kaisa samaja mosangya sarangya ba nijini life no ojotha without tumahin drugs na wi jeng nijini life no lost of layo aboni bagai aba hairok ni yagni kate wai blood donation program aba kaisa prithibi sakani kaisa shrestha samung borokno chubamung amo haiti irogo jeng agoge thaikangka dalai sini bagai sini society te bus kanga agoknai sini tumahin patient ang jetani ne needy family or sahay poribarok jokhon hospital phaikangka 3 malai ango aborok nago chungchu bawi manai aboni bagai blood donation aba majbi tongna nango sini sarkar phaimani pore blood donation ni songka asa khayo ni thangka kintu bigoto dino sungnai thangka nugia omo hai less percentage tongo ekebare zero haiya 2018 ni sakango kintu ababai not sufficient every hospital patient rok ababai coverage tungya aboni bagai tabo eto jaga mane eto high hoi thangka protekta district level of big number blood donation camp continue cholai tongo abachini honorable chief minister professor Dr. Manik Saha bini leadership bini instruction bini suggestion bini abedon baina tini amhai borra agobe themane bagai dalaikane sanghamai marbo every citizen sini Tripura hasini joto lukorok nachasana Ashalni blood donation camp Pandawo bebagai khorokbasi lukorok sakmo sungoi thirumani koktoma Raja Kharaguli Nishimi Omit ni kokthum chini khorang